ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie ije sentro edi kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak matarimuar. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day dya Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na tisang kaibagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahit ang kabsat ni Nobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi tisang kaibagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na, panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin anumatan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ipagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman akbagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka no kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na dya kapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit naman Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na kumanga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tiriknak kan kwa na. Makauma, tasyak mat na nakanayon ti agad adjas para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ije sentro edi kalman. Ni Manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik nana. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardengamon day ta nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat dayjay nga tao. Ag-istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan niya boarding house minukasta ka. Dadaulm lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni Manong mo tisang kaistoryam. Talaga kit di nga overacting dayjay nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itan niya pa lang amin na rason. At ti ex ni Manong mo ti mapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan mat madi nga intensyon ko nanang.
Nuaga pa dangay, kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data, nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala, hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulaan ti ipaay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house mi, Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Nanang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa linangan mi nga gasawa. Talaga ang makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa'y ngan anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust gan guara. Ngaman niya tar aramidon na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo anak ko. Ni, adda ka matitibalay manong. Wen, taynururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar dengamon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyong? Iso amanipod ita, di mo maten pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklonam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apagkinkinawatan. Agpakumbaba ka kade. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agidaw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabaho ak Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti aenda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakal. Awagak laangan ti gayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan na ngagko-reklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papa kanya, friend. Adda ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kaslama konsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay kung maamakonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahita agvina, turumbang amakonsensya, ta iso ti mangmangtin itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. May tad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin.
Hello, Nanang. Hello, Ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw Vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no maya bulanan umay kayon to Makitan to, Nanang. Sana kasigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makaliv iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasori manipod kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang ate ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Vina anak ko? Apay ka nungay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. Nuanda nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da diyang asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta! Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samot nga kayat di kabsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na laing dayta. Ngam nasingpa, ti kapsat ko, Vina. Diyak korso na ada ti babae ang asawam, Roko. Tapay manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kaslasaan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, han mat ama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y tararam idam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kabsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Ay, masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak nga ikumkumpara ijay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Iswadi na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysayatan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at tinanganam. Madamdama akto na ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pay laeng manen dayta Roko. Itikasken ka pay laeng mat.
Ay, nasakit mo't data nga pa nagsasauyo kanyak, Manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mata? Aglablabas kayo matan nga agsasao? Apay ngamin nga da kay toy Manang? Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam. Ha? Talagaan agduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam, sa nakitaan Manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos, Vina. Anya nga haan, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita umat basit ti hygiene mo Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo amaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? huston man! No, hanak ka kayat nga para iti kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka de. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot tila dawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga Manang Nora, Ruko. Awan na ti ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasamat ng tibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagiti balbalikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No adu tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni Manang Nora kanyak. Adu tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailaang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kabsat na ti isak sakit na. Kanayon ti panagapami iti kabsat na tauray bakuten, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso apim manawa. Ket dinakpulos sinukon wano inayayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapo iti dayta na pasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kabsat ko. Iso jakon inaramid ti kasjay. Tamok ang nabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mangpasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan kata aramid mo iti udina. Alakastan, tigayem mo, Vina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Ne, adamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok day talitay. Ay, i-reserve mo man nga ron ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumaruno nga lawas. Agdis kita rakpay Kurang amin ti swildok nga pagbayad ko. Basta sigurado nga alaam
Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo gayam gatangag. Sigurado datan. Di pala nga kayat ko timaadyan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan nadamag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Wana, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakamong kinkwa na nagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay tapang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam. Kunanan tumanan kanya. Ano ang nga minayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko? Agsusuldo ka man. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gastusam Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidok? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagpareko no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaunag, ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumaruno nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaa. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Marie Isabel, umayak man. Ala, agtugaw ka maray. Anya ti bagam? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete, ngamawan kwarta. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwentas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kininanaan sing dato nga kwentas. Balitok day ta maray. Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipike nga kwentas. Aping ita ka laang late. Naggap-gapwam. Nagpariban kan sama na Dakas ayamat no, agpapinta sa Rodil. Saan matkit day? Ngam nangalami ti kwarta nga inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Marie Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati inaramid da kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok data. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Marie Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabambanag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka ba lang ta? Liklikan ta ti umutang litay. Marie Isabel, mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan ureto ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namaray, apoy masapul nga agulbud ka kin nila kay mo. Basta. Amo maray, saan anasaya at nga ululbudam ti asawang. Ay na, sabali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat matgayaman tilakom nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laeng itay lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laeng dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ay, dato di kayat ko
Lami, Mala, muto nga rudan tay supot ka. Kwa, nanansing. Apay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kano nga'y makabayad ka no bilang lang. Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita, late anak ko. Awan tatang. Aguray ka. Unak magtuntabuok mo. Nagpariban ka ka na. Katuwan na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang da, tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa, matkit di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa'y nga umuna. Di mo ipalubos ang mailumlum ka iti utang para laeng ka dagiti awan mo't iskan na abanag. Anyang awan kasus kanak at mausar mat dagiti utangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodel no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umut-utang kan aggasgastos ka asan nga ammo nilakay mo? Ibagang magingwa na nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti lending idi na minsan nga aldaw, Mariletay. Aya, kat! Salsaludsuden da kamat ijay, Mare. Mano kanun abulan asaan ka nagpakpakita. Ay, kwa. Agbayadak tumatlang ano, agswildoak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Tamabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Alite kanyak. Adda ka di balay da. Adamot nana, nakasaritak pa'y idikalman. Anyat masapulukan kwa na. Adda ngamin utang na asaan na pa'y anabayadan. Anya, adamot utang ni Marileti kada kayo nana. Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak. Ay, una yun day di Marileti. Maiwara samot ng ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay matuo ka na nga rudan amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya akaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin kwa na. Asaan nga umut-utang. Tanarigat ti agbayad. Ngam imutang latagayap. Kasaritam to anak ko. Nanusyak nga amana, awan denggen na. Ang mga nusyak nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan akbaraw. Ang mga nudak kaluuna yung ti utang na. At daman ti salutsudakin ka, Isabel? Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lite ng asawak. Apay ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akuntas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para iti reband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaansing. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin no maranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulen damot lang iti lending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong. Ay, una yan, tikasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya nakabayad akon. Isabel, amangan kit din o dapat tinagutangan adi maamaw.
Day tatijak ang mumanong, tanudad duma, ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastilan. Nagsasanga siguro ti utang dyan sa hawak. Masayat mo, tanagawid kang litay. Apay ayala kay? Apa di mo yung bagbaga kanyak nga adugaya mo ti utang mo? Utang! Uy, hangkang mawatan? Di ka naglibak! Talagpod no ni kumarin nga isabil kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may diti balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay! Kamatindakan dagiti nakautangan! Anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na! Ngamsak ta asawa! Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan! Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme? Agin babak nang ka! Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko laang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tapno maamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amuyo lang nga rudan ti ugali day diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat maitulong ni Rudil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na. Ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumitlaang ni Rodel nga asawam. Asino jay may diti balay tayo liti? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodel. Agsalsalud-suda ka na sayaat, yung kasta ti pa nagsungsungbat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na ngayon, saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutin ka dagiti utang mo. Kadiwan. Ang kanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kasla mo nga napadasan timutang. Wen! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya ngay, inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadakil agatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. No na umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako. Tsak ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngamdya akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka di amaala itinasayat asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diya akong maanusan ti kasyang ugali na. Amuna ama ditirit na. Tayin limod na ti may papan kadagiti utang na. Ngam isupay lang tadaganas na makaungit. Rodel, iti kasyang aramidan na. Diyak among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa tao. Nululbudan na ka. Talaga madismaya ka. Nang runa pa ikad inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan da tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunta asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kasya nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya ti rumbang nga aramid at tatang.
Aggagat ka, agtrabaho ka. Inutom abayadan dagiti inutang mo. Anyat ammom, ang mga numay ayo tarik na rin ni Rodel, kat agsublin tumutlaangkin ka. Diya ko naman nga mapasamak day tatatang. Naimbagla nga ang tanaranaan ka dito'y balaya ulit eh. Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusing ni rin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sanyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay saan handa nga ipapabarangay na. Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngamin nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Aggigidan dagiti umagsinger iti balay. Ni nanaansing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mo't amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han ko nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbagang, Mare? Anya lang ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labasol mo, Tanagilimod, kan nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro, dismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Mare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lida anak ko, inyagan ka iti si Daam. Nagdinengdengak, sinagpawak iti tinuno abangos. Edi suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatin lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Kun nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mon. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrek tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugin ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga agbibiyag, tatang. Kasla kaya't kunti aginana. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po balay. Ay na, Mare. Apay ngay akas tamot tilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, Mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot, Mare. Tapno saan ka ma-stress. Panagrik nak ngamin kadagmamay saak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungkin ka, Mare.
Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karam ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron, no kasano nga makabayad iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak, kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Bintay, gusta kan bakit? Ngalala, Huston, di ka nagsangay bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na ti ka sa sahad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo anaimbag, mare. Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit ditag dawat iti pasensya akin pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rudil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rudan. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyakto timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rudil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rudil. Promise nga perme. Idi nagimbagak, inkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak taure kas jay ti naramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Kaya't ita si rubalan sakon, awanan utang ko, tanadidigira akon. Mabutang akon nga umutang, iso nga igagaad ko tagtrabaho, tapno matulong akmat ti asawa. Alakastan, tigayem mo, Leti. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Naimbag nga oras mo, manang ilyang. Leh, si kamot gayam kabagis astor. Sumrek ka ah. Agyaman ak manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wan, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't mo ti agkirtiker iti balay ko. Tanay, agfly tak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho kajay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kaya't mo tag-caretaker iti balay? Ay katuan ah, kayat ko ading ka. Nasayat ang arod manang. Kaya't kung amin akanayon ang nadalos iti balay ko, nga uray o nagnanayin. Uray mapankalaang agdalos, nuadawayam. Gamno kaya't mo ti umyan ijay, may mayat manayin. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan manang, tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta, agpauitak to iti kwartam iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor, nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusak. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis, kathanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot.
Ken adda sweldo ka mang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jak pa'y amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Wun tain nakagdalos. Umayak man nga rod na nang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Angam, apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsils lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti itada nga kanan me. Anya, Isu nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan ka nga agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. wun puro imported pa'y dagita gamit na. Adda pa piano na itoy. Wun, tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Wan nga rod, nalay nga ag-instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atila kutkutyem dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak, agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko, alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawitan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak mo nga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagi ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuwan, kas lang nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na ko. Anyalat sawo na kanya kun ngay, nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat ni Uncle, haan nga imot day jay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo ti kalkalikutem. Asinot ka tratat mo Awan, basbasa laeng dagitoy inchat ni Sally ken ni Uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga mintoy cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya kuma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kapsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwarta bangkay di ba kay? Tadama pang kukatangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilyang, manot suldom kinikabagis mo Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabanug akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya? No siya, ano sakpay lang.
Tano makasapulak iti sa bali ang pagtrabahwak, pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrabahwam itan nga Kuwa, right hand na ko ni Uncle ko. Right hand nga. Katalak na Banbantayak din nagdakal nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang nempa. Ay, gayam Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak nempa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni Uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay nanang? Apay ka di bakit? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean niyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di bakit? Nagsuldukan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan na ka nagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon. Wani lang, ipasublat mo kinisali. Tayong pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manen. Uwan nanang. Hello nanang, apay ngay mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni Uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pakibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Naglutoak nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni Uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kang tawa Bye! Bye nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad at yung kama ni Uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay dya kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni Uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga Uncle, agparma kanya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni Uncle. Nayon ang mata. Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko.
Narunutan, teus usaray. Kan gumatang akin di butas ko. Gusto dahi tan. Ada pa'y gatangak. Sige tini, ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor nanang. Anya, impakadam kan kwa na. In-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na, anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. At least kanyang takabsat mo. Sige, tagim pa akon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asin o tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso itarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talamiseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito eh. Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na tar aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ano pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta tar aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ha, ngamhan nga everyday. Mabanugak mat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo ak papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom sale. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Isong addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot ng sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak nang nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo ah. Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali na di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit ng na ti sweldo na. Isuti patangdan na iti kayam na. Abambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitanak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, ah. Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayantay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan.
Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadalmat lang dayjay. Impa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadalmatan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti swildom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos ane. Amangan mo no peke. Kay tam ngamin nga naimbag Urig na urig. Pati datoy bado. Urig amin datoy. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga rod Hindi ka matagpatawar. Kasalajay la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Darasam. ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan ta cellphone ba? Dataman na apay akasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nimfagay yung jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apaya. Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May saka mo, imala talaga kun ka dyan anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon kun sincham, awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak, iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarum na anak ta. Uray anya ditan, basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga tada dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Nagmayatan na buya. Ha! Mayati si Kawilam Donya. Angkal? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, ta iso ti lotoak. Ayan dagita appliances ko sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadadaan. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti dadto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, angkal. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukin ka. Taidarum ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulong yung kanya, angkal. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Tiamok di nakabailan nga idarom ni uncle ko, taka-anak-anakket nga rod. Ngam nagbituta, nakipakpaka siya ak ngayon inuta kabayadan dagiti inlako kaagamit na, kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kaya't binulan atin tinagak ti utang ko, aging ga anakabayada. Nadidigra kitikas jay napasamak isama ni Pudidin, jakon inulit ti naramid ko kat nagbalbaliwakon. Kat itatultulungak dagiti dadakkel ko, bayat ti panagbaket kan panaglakay da. Alakastan, tigayem mo, Sally.
Ala gagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sally dito'y drama tayo. Manang Biyana! Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama pa ni bangkag no bigat. Depindi, alanang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Ingka man aginumay. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrain ka. Una nang. Makitan to ka din. Ay, di ka pa lang amin mga sawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ken ama. Trabaho ken balaylaeng, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakit? Isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko, ijabangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tani narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang amapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Junel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti pa nagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulukmag na. Makita mo tay bakak nga nakagalop di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, un ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, Makapasadot mo ngamin ti mangi pastor iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo'y. Nagwatiwat pagpagnain. agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabailan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso ano maminsan, san ko nga isalsalog iti bangkag. Masapulat tamad. Mataripato da na imag pare. Ta kasla tao matladag ita. Mala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita dingwan ko. Nagkasalagi din nagiti tarakan ni pare Junela. Aywan, adan sa kami lalaki baka ni pare Junela. Padasak to mga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati da tao kagsasado ta mga pastor. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka ta bakit? Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaaten ngay lakay. Sapay adu ti agbirbirok iti lalaki abaka. Tay paasawa na dagiti taraken da abaka. Wen nga rod bakit? Nay, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtatakaw. No maadaan da iti gundaway amang takaw ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da amapukaw? Reis, baraw. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang. Angam ada ka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matanana. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumo nga menti, minom iti arak idirabi ay.
Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin Sapay nagato tilamok dito. Kasla ka mo ngamin mantika ama maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makariay. Isu binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Talay, saan mo tamasango ni Arex tiyo may dito yan? Tari na biimot ti pa nagbartik na. O na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito'y bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito'y bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan nyo. Win ko Tidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y maraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y Ay win ba raw? Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak biteng. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo to'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan da ita? Uwing baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Wan tata, awan problema iti da ita. Net, subungad ba gaya mo ni Arex? Madlaw nga kariring na pailang. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo mga anak! Binalunan kayo! Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na anak ko. Di kayo tumangamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Idi rimwara kanya balay. Sige. Makan kayo nga rutan tanay. Bumaawon to'y ka rin niyo. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin turog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kinupangal dawag. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Isupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. No malam tumanan no makariing ka ngay. Kariingin da kun antun madamdama. Sana. Amangan no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot nang. Sukatak tumit lang. Numakaapit akmanan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang? Di ka pa'y nakamulamanan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tainak mangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguron Ta inasawa kami tay baka ni Junel. Aywan, durumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, San akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. umaduntumat to'y dingwin tayaw. Nala, mutoy nga rudan deta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwana.
Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da Tata Andres abaka. Ngam di da pa'y bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumatin na kababain di tangay. Nala, bayamon bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak, tari nabiing agbartek, nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay, nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mangsingir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak titarakan niyo. Uy, nga rod ba raw? Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay ka na gito'y tarakin tayo, ah. Aw na nyaman na tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong, kat nagdakkel mo ti anak na. Uy, nga rod ba raw? Kitsapay ko ma, tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Una tata. Kapanam Ares, Mapana ki bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. ne. Itamam pa. Yalamang nga raw, taagin na naakmay. Sige tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin may baka. Iso nga inyig ko dito ay baka ni pare yun eh. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadon ti baka ni pare yun eh. Takas ano, agkarasikog ngamin na gito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka dito, sika tarakan ni pare yun eh. Ni. Di na mo, kaya, di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kengwana. Hey, Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang, nakabulos mo tayo. Awalay, timbarayan, nakadayon. Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi dya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Amang ano inton sumaruno, karnyen daydan, katawanan ti mabati kadata. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na pasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo inaramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di diyam mo. Agyaman ka, talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung ti makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tigas di inarabid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kitan niya ko ma. Di pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit numakalusot, tatang. Ne, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Tanay, maliman, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, wanggayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini,
Tiyan mo kay nabayada kong tainted ko kini Arex. Kunana nga may nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, tata. Ay sus, di na nga dun inted Ayaw, malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, way. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakong dito si tinakay pagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di namin sarang. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, takit di man ti mailako. Nay. Agora ka. Sa baling samot abba ka rito Gimatang nga ta ni Pari Junil iti sa bali at arakin na. Sa bali matantit nakapagod dito Asit gamang nila. Umadayo ka dita. Sumangdo tayo kagatgatang ko, baka. Di mo asig kang pare. Ni Pari Junil tayo pukpuk ka. Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pare Aris! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel, kit natulungan na ka. Tano saan, napuruan ka kuma. Ungar tatang. Apayanapan ka ijay, tapno iwayat mo manan ti planom ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni Pare Junel. Taim madun ti taraken na. Kahit kumot nga umado ti taraken tayo. Tapnod da maila ko. Kas jay mutan din napasamak. Agbalin ko man nga adalkin ka da ito'y napasamakin ka anak ko. Maday ti dakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Dakayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jay anak ko. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, ti bunga ti arabid mo, Ares. Doble, ti dimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Huwag nga rin, tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry, tatang. Saan na maulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramid ko, tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan, wano 10 times. Nabainanak kadagiti imbagbagat amak kanyak iso nagbalbali wakon, kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak ngay paspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko, kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan, tigayem mo, Aris. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana!